ovdje da mi se nešto desi, zaista ne znam ko bi me našao i kada. U ovim stepama Kazahstana danas vozim kroz neka sela i malo off-road. Posle jučerašnjeg kišnog dana danas je prelepo. 21 stepen u podne, fantastično. Očigledno je da ovdje kiša nije ni padala. Napokon, nakon 25 dana putovanja od Srbije i pređenih 8250 km, ušao sam u Astanu, glavni grad Kazahstana. Ovdje namjeravam ostati naredna 4 dana da se odmorim, da uradim servis na motoru, da promenim gume, da se malo družim s ovim dobrim ljudima koje sam već zavoleo, svi su prijatni, i da uživam u ovom gradu, da ga upoznam koliko to bude moguće, a onda nastavljam put dalje. Danas imam malo više sreće da sam stigao pre mraka, tako da nisam vozio noću kao prethodna 3 dana. Nalazim se u Astani, ostavio sam moj motor na servis koji će trajati oko 2 sata, pa sam odlučio da malo prošetam gradom, da iskoristim vreme. Utisci su fantastični, grad je prelep, čist, sa širokim bulevarima, lepim građevinama, sa prelepim parkovima. Znači, ako meni ne verujete, slika govori sve. Evo, ući ću samo u park pored mene. Tu ljudi sede, čitaju knjigu, neki čak i spavaju, dremaju. Ovdje je temperatura dosta niža nego u ostatku Kazahstana koji sam vozio zadnjih 4-5 dana. Danas je maksimalno 19 stepeni, a noćas je temperatura bila samo 9 stepeni. Nalazim se ispred BMW-a u Astani. Ovdje sam da bih uradio servis i promenio gume. Servis je već urađen, a gume su problem. U celoj Astani ne mogu da nađu gume za moj motor. Predlažu mi Almaty koji je odavde 1250 km, znači izbora nemam. Za 2 ili 3 dana krećem za Almaty, pa šta mi Bog da, nadam se da ću tamo naći gume. Grad Astana još nisam obišao, ali to što sam prošao vozeći se do BMW-a i do hotela me oduševilo. Znači, grad je prelep, modern, sa širokim bulevarima, sa lepim parkovima, lepim građevinama, ali što je najinteresantnije, ljudi u ovom gradu i ovoj zemlji su me oduševili. Ljubaznost, toplina, poštenje. Ljudi su fantastični. Osoblje, BMW-a, svi su bili profesionalni, ljubazni, napravili su mi kafu, saslušali su me, pravili su pozive za mene, za gume, razne informacije koje su mi trebale. Vrlo rado su pronalazili i nisu žalili svoje vreme da mi izađu u susret i da mi pomognu. Tako da utisci iz Kazahstana i Astane su fantastični. My friend, thank you very much. It was really pleasure to do business with you. You've done lots of things for me, give me lots of information. You service my bike. You spending too much time to explain to me and making telephone calls to Almaty to find the tires. Really appreciate. What is your name anyway? My name is Batarlan. Batarlan. You are very professional, and not just you. All these people is really nice, and the people in Kazakhstan make me really happy.
Are you treating all customers like me or just Yes, yes, of course. Yes. all of? Yes. That's really good. All of our customers are the same for everyone. So the best priority for us, the main priority for us, is that the client is like having good emotions about our BMW services. You understand? I will do my best to give you a nice review on Google because I believe German's management will love it and you will have probably some benefit from that. I'm very appreciative. Thank you very much. Thank you too. Thank you. Have a nice day. Have a nice day. BMW Almaty. Jako prijatni i profesionalni ljudi. Ovo je tamo radionica. Odmah su me ponudili sa kafom, kakvu želim kafu. I moram vam priznati da prave dobru kafu. Ovdje prodaju i servisiraju motocikle i automobile. I moram vam reći da se ovdje ne vozi divljački kao u prethodnim zemljama. Ovdje se izgleda malo više vodi računa o zakonu i redu. Jedino ja, evo vidite i sami, malo kršim pravila, ali ništa strašno. Motorima je dozvoljeno da se provlače. Kada bi me neko doveo ovdje zatvorenih očiju, ne bi imalo šanse da pogodim ni izbliza gdje se nalazim ni u kom delu svijeta, da budem iskren. Znači, toliki je kontrast u odnosu na druga mjesta koja sam vidio u Kazahstanu. Čak nema više ni one velike guže u saobraćaju na koju sam navikao zadnjih nedelja. Verovatno zbog toga što su im bulevari jako široki, sa puno traka. Tako da je uživanje voziti u ovom gradu. I dok vozim mogu da razgledam sve ove interesantne i lepe građevine.
Ova građevina je tako velika da sam morao da se izmaknem dosta daleko da bi mogao da je snimim. Odlučio sam se da se provozam sa Ferris wheel u Astani, ne zbog vožnje, nego što je to odlična opcija da vidim grad sa malo veće visine, pošto nemam dron sa sobom.